Ngiye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politike na diplomasi. Turi tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026. Ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tuyibandaho uyu munsi, AFC M23 iramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko ihuriro ry'ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa rikomeje kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage hano muri teritware ya Masisi. Kuyandi makuru rero nza kubagezaho n'ubundi uyu munsi amakuru yo mu Minembwe ndetse n'Imurenge muri rusange, kugeza ubu ibice byinshi nyuma y'amasezerano ya AFC M23 yuko abaturage batazongera kugabwaho ibitero n'ubundi byashizwe mu bikorwa. Kugeza ubu ibice byinshi biratekanye hariya Imurenge. Ndongera mbashimire inshuti zanjye mwebwe mudukurikirana aho muherereye mwese ku migabane igiye itandukanye, abari ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi aho mugiye muri hatandukanye. Turaramutsa abari muri East Africa cyangwa Afrika y'Amajyaruguru, tubabwira ngo Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu n'ubundi nk'uko bisanzwe. Shimire mwebwe mwakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. N'abandi mwese mutarayikora nimwihutire kuyikora nyabona kugira ngo bitazajya bibacika inkuru zigezweho kandi inkuru zisesenguye neza 5 kuri 5. Muranyumira rero twinjire ku nkuru zacu n'ubundi narimbagejejeho mu ngingo z'ingenzi. Niba AFC M23 n'itangazo ryashizwe kuri Twitter yabo cyangwa X ya Lawrence Kanyuka, uyu akaba ari umuvugizi mu bya politike wa AFC M23, akaba yatangaje ko AFC M23 imenyesha abanyekongo bose muri rusange ko ingabo zihurije hamwe zifatanyije ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya teritware ya Masisi. Ibi rero yabivuze ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Uyu nguyu Lawrence Kanyuka yatangaje ko ahagana saa 12:05 ingabo zihurije hamwe za leta ya Kinshasa zagabye ibitero mu karere ka Maremo gaherereye muri teritware ya Masisi. Ahagana kandi saa 1:25 izi ngabo zihurije hamwe za Kinshasa zongeye kugaba ibitero mu karere ka Gakengero gaherereye n'ubundi hano gaherereye muri teritware ya Masisi. Zirongera kandi ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi izi ngabo za Kinshasa zihurije hamwe. Iyo tuvuze ingabo zihurije hamwe, ubwo ni ingabo z'abarundi, ingabo za Kinshasa, imitwe yitwaje intwaro nk'Abazalendo, FDLR ndetse na za Mai zose nivyo tuba tuvugana AP5. Kuwa tariki kandi 14 z'ukwezi kwa karindwi 2026 ahagana amasaha 6 zuzuye z'ijoro, ingabo zihurije hamwe za Kinshasa zongeye kugaba ibitero mu gace ka Masisi. Ahangaha ni muri teritware ya Masisi, muri Gasenyi niho zongeye kugaba ibitero muri aka gace ka Gasenyi. Kandi ahagana amasaha 10:50 ingabo zihurije hamwe za Kinshasa zongeye kugaba ibitero ku duce twa Ruki, Gatovu natwo duherereye muri teritware ya Masisi. Iri ni itangazo rero ryashizwe kuri X cyangwa Twitter ya Lawrence Kanyuka, akaba ari umuvugizi wa AFC nkuko bisanzwe. Rero uyu nguyu ni usanzwe utangariza AFC M23 amatangazo. Ibi rero yasabye umuryango mpuzamahanga, asaba imiryango itandukanye yikorera ko yareberera ibingibi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukora hano muri teritware ya Masisi. Ni ibitero byari bikomeye cyane, byaguyemo abaturage bagiye batandukanye kandi abaturage abenshi baranasenyerwa ibikoresho byabo ndetse n'imitungo yabo. Ni intambara ikomeje n'ubundi hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bifatanyije byose bigaba ibitero ku baturage barereye muri iyi ntara cya teritware ya Masisi, kugeza ubu ngubu ikontororwa na AFC M23. N'ubundi ni ibintu bibabaje cyane bikomeje kubabaza uyu mutwe wa AFC M23 ndetse n'abaturage muri rusange, aho leta yabo itabifuriza ibyiza ahubwo ikomeza kubica urusorongo.
leta ya Kinshasa ivuga ko itazigera namba mu gihe cyose AFC M23 yaba igifite biriya bice, itazigera namba reka kugaba ibitero ku baturage ndetse na AFC M23. Nyuma yaho rero ibiganiro bibera i Doha bikomeza n'ubundi kwerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa budafite namba kureka kugaba ibitero, ni mu gihe bwo budafatirwa ibihano. Mu gihe M23 ikomeza gufatirwa ibihano ndetse no gusubizwa inyuma buhoro buhoro n'ingabo z'amahanga cyangwa se n'ingabo n'amategeko ava mu biganiro, ariko nyamara wagira ngo ayo mategeko yo ntareba ingabo za Kinshasa. N'ubundi haravugwa abacancuro bakomeje kwiyongera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye agiye hatandukanye, nk'abari mu mutwe wa Prince bivuga ko baba barongeye kugaruka muri Kongo kongera gufasha ingabo za Kongo kurwanya umutwe wa M23. Nyuma yaho rero mu myaka yashize hagaragaye abacancuro benshi bafashwe n'umutwe wa M23 bakabasha kuba bakoherezwa iwabo banyujijwe Igoma ku mupaka w'Igoma binjizwa mu Rwanda ndetse bakomeza mu bihugu byabo. Kugeza ubu baravuga ko haba hagarutse abandi bacancuro benshi baje kuba bafatanya n'ingabo za Kongo kurwanya umutwe wa M23. Kugeza ubu inkuru turakomeza tuyibakurikiranire turebe uko byifashe ndetse naho bigeze. Nimugume kundangura amajwi zanyu kugira ngo mukomeze mudukurikirane. Tunyarukire ku yandi makuru rero nabateguriye n'ubundi. Twerekeze imurenge byifashe bite? Ahangaha biravugwa ko nyuma yaho bahawe amasezerano n'abayobozi ba AFC M23 bakabasura no mu minsi yashize. Kugeza ubu ngubu imurenge haratekanye mu bice bigiye bitandukanye nkuko babyemerewe n'ubutegetsi bwa AFC M23 ko bagiye kubarindira umutekano wuzuye. Kugeza ubu ngubu rero muri Mikenke haratuje nta kibazo, Karingi haratuje, mu Bijombo nuko nguko haratuje, Rugezi haratuje, Irundu haratuje, Gitavi haratuje. Amasezerano M23 yahaye abanyamurenge muri rusange ndetse n'abaturage batuye hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo arasa nkaho ari gusohozwa ndetse yashizweho umukono ndetse n'iherezo ry'intambara yari iherereye hariya muri Kongo ndetse n'imurenge. Nyuma yaho rero abaturage bari bababaye cyane nibikomeza kubabaho n'ibitero bakomezaga kugabwaho na leta ya Kinshasa ikoresheje indege zo mu bwoko bwa drone ndetse n'indege zisanzwe za Suko igaba ibitero cyane hariya mu Minembwe ku baturage. Kugeza ubu ngubu rero birasa n'ibyashizweho iherezo, dore ko cyumweru bibiri hafi bigiye gushira nta ndege irasa mu Minembwe ndetse nta na drone irasa mu Minembwe nyuma yuko abayobozi ba AFC M23 bahavuye. Ibi nibyo kwishimirwa cyane n'abanyamurenge twese aho duherereye, dushimira umutwe wa M23 kuri iyo serivisi nziza baduhaye hariya mu Minembwe. Abaturage bo mu Minembwe bafite ibyishimo byinshi, dore ko bavuga ko n'ubundi cyizere ari cyose ko batazongera kugabwaho ibitero. Bishimiye cyane abayobozi ba AFC M23 ku magambo meza ndetse n'ihumure babagejejeho nyuma yuko bari bamaze iminsi cyane bahangayikishijwe n'ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko iyi nkuru zikomeza kuvugwa hariya mu Minembwe biravugwa ko rero abaturage batekanye, gusa nanone ibiciro by'ibiryo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bigihenze, ariko nabyo bafite icyizere ko bizakunda. Uriya icyambere cyari umutekano, ibindi byose bizagenda biza buhoro buhoro. Harakabaho twirwaneho, harakabaho MLDP, harakabaho AFC M23 zitangiye ababyeyi, zitangira inshuti, zitangira abana baherereye hariya mu Minembwe ndetse n'imurenge muri rusange. N'abandi baturage bose b'abakongomani batuye hariya babashe kuba babohorwa ingoyi y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abamayimayi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye yabahozaga ku nkeke ibarasa ibisasu byinshi cyane ibica urusorongo. Kugeza ubu ngubu rero turashimira Imana cyane yabanye n'abanyekongo, yabanye na AFC kugira ngo ibashe kugera hariya muri Minembwe ibibazo byose bikemuke. Muranyemera rero mbashimire inshuti zanjye aho mwerereye mwese mwadukurikiranye kuri iki kiganiro, bashishikariza gukomeza gukora sabone ndetse na subscribe kugira ngo n'ubundi n'ibindi biganiro tugenda dutambutsa hano kuri Dr Prince TV mujye mubibona neza 5/5. Ndashimira abakomeje kutugaragariza ko turi kumwe haba muri comment ndetse no mu bundi buryo butandukanye kutwandikira inbox. Ndabaramukije cyane kandi ndabashimiye ko mugize neza.
reka rero ikiganiro cyacu ngisoreza ahangaha nahakagaruka tuzakomeza n'ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ku munsi wije nzajya nkomeza mbagezeho ibiganiro ndetse dukomeze twenjoyinge amakuru meza, amakuru asesenguye kandi amakuru agezweho hano kuri Dr Prince TV. N'ubundi njyewe muri kumwe muri studio ni Dr